understand. Yeah. Mina ngikubone ngathi usuke isiduma. No, abanye asibathini bathi wawungesona isiduma kungenza ukuthi ubufundisa into engahambisani nawe. Yonke into efundisayo singahambisani nawe, wena fanele ufunde ukuthi uhambisane naye. No, uma abantu badalwe ngendlela engafani. That is why sineyinkinga enjengalezi manje ukuthi abantu bafunzwa ukufunda kodwa uthatha omunye ngekho kude into nayifundwayo ukude into enzezandla. Yeah, like mina nami ngangikanjalo. Yabona mina izinto zezandla. Yeah. Angisheshe ngibamba. So wongesona ke isidoma unjalo. Babe kufundisa into wrong. Engifundisa into wrong kodwa kunezinto esimhlabeni kumele uyifunde. Njengani? Njengokubhala nokufunda. Yabo. Mawungakwazi kumele kuthiweni. So imali mawungakwazi ukufunda nokubhala kumele kuthiweni kumele ukwazi because emhlabeni ukufunda nokubhala yonke into ibhaliwe yonke into ifundwe ayikho umuntu ozoloku explain izinto kuwena. Like for writing lebhalwe la into ngweni fanele ukwazi ufunda. That's why ungathi kubhala ukuthi wonenge ungangeni la wena ungene. That's why ubaba wami noma wami bathatha isikhathi eside befuna ukuthi ngifunde iwriting. Yabo bangicila bangifakela uthisha endlini ekhaya ukuthi ngifunde ukufunda nokubhala. Yeah, yazini kunomuntu lapho obuzile wathi ukuze lokho ukukhuluma ngomama ukhuluma ngohlangothi lasekhaya komama uthi ubaba wakho ugcina ukukhuluma ngaye ngesikhathi enike indlu nabakini nodadewenu nabafowenu noma wakho ubuza ukuthi waphelelaphi asimuzwa kakhulu ubaba wakho ukhuluma ngaye ubaba. Yeah. Ubaba mfethu umuntu osebenzayo yabo. Yeah, so ngabe amabhizinisi ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyamazi ukuthi wenzani yabo. But umuntu ongekho like ngeke ngize ngiqhamanga ngisho ukuthi kuyahlusheka yabo. Yeah. Problem they know right like ba afford. Yeah. Ngafile ukhamba afford mfethu. So ubaba mfethu ukhona but ayiduze yabo. Uyafisa futhi ngibe seduze naye. But uhlala ne stepmother sami yabo. And by stepmother sami mfethu mina I have the best stepmother. My stepmother sami sisinoma. Yeah. Ngelosi mfethu for it fast angino ngithi uya pretend yabo nje umuntu uya pretend until kuzube manje bona phela iminyaka lo muntu indlela ayiyona yabo umuntu onekhena ngawe yabona yona ngaze ngabona cha lo muntu lona uyangithanda ngempela yabona indlela ayiyona it's not like uya pretend yabona lona usaphila kubaba wami usakhona yabona into lelo olethile elincane olethile elincane sisinokusaphila uma wami osewashona ongizalayo uTutimba sashona wayisebenza eSetimini. Like ungathini kuyitepmother efana noma nje ukuzi encourage ukuthi ziqhubeke ezingayiyeki lento yazo because sikunezingane lapha ehlukunyezwa abo stepmother ngendlela eyisimanga wena manje uzokhuluma into enhle nestepmother ungathini kubo engiqamba manje uyabona nami stepmother sami sifika nganginalo ukuthi yabona i-stepmother because abantu bafika nabanento eziningi stepmother wrong kanjani zakuzonda so nami ngangino ngithi hayi lo uyapretenda uyangizona because ngangithi mangenza into wrong khona la ukuthi khona stepmother wenza into wrong ubona kahle this thing is wrong yabona leyo ufuna ukubona ukuthi yena uzoyithatha kanjani uzoreact kanjani and uzoreact njengethi abone into wrong na thethisa yabo then mase ngithethisa mase ngithi hayi ngibavele asiyena uma ngami ngiyangihlukumeza yabona leyo until ngize ngibone ukuthi it's because ngirong yabona leyo nto leyo ufunela impilo right umuntu umazi lokuhamba kweminyaka i-trust kumuntu nokumthemba because uma ngitshela ukudla kwakhe ngangakudla ngithi akutshela ngathi ubaba unabafazi abo 8 kodwa labo 8 bonke abasekho yabo the stepmother hayi ngeke lo muntu lona akekho right wala kodwa mfethu until ngize ngibone ukuthi right lo muntu mfethu because ishishina sesibhedlela uyangibheka sejele uyangibheka yabo uyangikhombisa uthando kahle umama igama mina la mama wathi umama eshona ngathi ngiphinde ngilikhiphe kodwa kuyena ngiyalikhipha yabo ngiyalikhipha ngithi ma yabo ngiyaphamuka ngithi ma yabo because unecare yabo even umbaba emthumile la eThekwini kuba sekuliphara emthumile ubaba ukuthi akeze la eThekwini ezongipha imali yabona leyo nto ezonginikeza imali uyafika cabanga azafona ukuthi ukephi isimiso ngilana just uzonginika leyo mali wakwaba isibongo lo mama isibongo sakhe ngiyasikhohlwa ngiyasikhohlwa isibongo sakhe noma athi uhadeba uphungani madoda lo mama lona mfowethu uNkulunkulu ambusise use-England usibhuti wami umncane usiya kade ezohamba nje la kulonyaka kuye England uyohlala khona
ngenxa yale step man nami ngifuna nami ngihambe ecabanga bethi namfuna ngami ngabona ukuthi no hayi ngeke ngikwazi kange England ngeke step man because kamgcina ngisemncane ugogo wakhe angiyabona bethi hayi ba right ngeke kubona ithi ngeke step mother sakhe lapha ngizofika ngihlukumezeke yabo umuntu okuthandayo mengabe ekuthanda umuntu uzuyijesi uyakuhlukumeza ngoba umuntu okuthanda uyakushaya futhi ukutshela iqiniso uyakushaya iqiniso liyababa bathi liyababa iqiniso liyababa iqiniso ngoba ngikutshelayo nami ke step mother sami mfethu ngathi mase sengibuya sengizohlala naso mfethu yabo ngabona ukuthi hayi phela iminyaka lo muntu pretenda kanjena yabo it's not ngoba ngipretend indlela yabo angithanda ngayo yabo noma ngifundisa into uyambona ukuthi une-care yalinto yabona leyo nto kodwa bazothathwa abafazi abanje engathi ngaze kube nabafazi abanje abawumiliyoni angiqama mangistemana sami mfethu angel mfethu unenhliziyo enhle lwasisi mfethu and akapretendi mfethu mawumbuka wena mina ngiqala ukumazi ngangitshela ukuthi yakho uyangipretenda for the first hayi cha akapretendi mina akubaba masiyena umuntu oshaya abafazi ayishaya umuntu esifazane nje ekhaya ngisikhathi mina ngimshaya umuntu esifazane angimthindi nje ngenduku umuntu esifazane nenduku yakhe ashawa ngayo akashawa nje umuntu esifazane yabo mina ngibona umuntu esifazane ngibetane ngibona ukuthi shuthi wena kahle kahle uyahluleka ukushaya amanye amadoda uyabona lonke uyahluleka ukushaya amanye amadoda futhi ngishawa njalo uzobhodlela umuntu esifazane akashawa akathethiswa uya-understandiswa uyambiza umuntu wesifazane um-understandisa into umuntu mangabe engayithandi uyamyeka ukuthi akayithandi mfethu hayi ukuthi umphoqelele umphoqa umuntu ukuthi enze into angathandi at least ifuna lo muntu lona ocabanga ukuthi uhambisana nalento oyiyona that's why nami mfethu abantu abaningi bethi ngishimane because benganasikhathi sokuncenga kuyangihlula-ke mina uncenga angikwazi uncenga iyona into engingakwazi ukuyenza kakhulu ngincenga kabili ngiyacela kwesithathu ngiyathula ngisengidlulekile awu madoda lo 3 wakho awunamanje awusuki lo 3 lo hayi ngeke ngincenga kabili ngiyacela kwesithathu umuntu phela kahle emhlabeni sineza amathuba amathathu nginamanga mfethu ngoba nami nje ngineyibonge ezintathu angithi mfethu hayi awungenabele awungenabele na mfethu usithole umkhize bese kuba esakubo kababa esalontoza lese ngisuka kusona lese kuyisona esahlanganisa izibongo angithi zintathu okay kufike kubo ugogo nomkhulu abakhipha ubaba wakho kunesibongo lesi sikagogo bese ke kuba ubaba wakho noma wakho isibongo sakubo kama isibongo sakubo kagogo isibongo sikababa It's Steve man. Yabo. Ngiyayikamba mama kanjalo. Okay, omunye ubuza ukuthi angithi kunale cherry le eyakufake ungeni. Bese kuba khona lenenye othandana nayo. Kuthiwa yashona lenenye othandana nayo. Hayi le yakufake ungeni. Imibuzo le elapha njalo kuma comments le. Angithi wathola no Andiswa no Wandiswa omunye wabo khona lo wakufake ungeni angithi. Oh loyo asashona loyo wabulawa yini washona loyo wagula washona mfethu watshontsha into zabantu angazi washawa stroke washona loyo most lamantombazane uthi washona because lo muntu usanda kushona ubulawa yini noboye ngabhemi bagula abantu mfethu umuntu mfethu anagula ashona nje mfethu yabo ngiqamba manga bagula sengigule sengiyiphara nje washona yabo ngiqamba manga wavela ukuthi uhambe uyofihla ngafika sekuthiwa seshonile sengcwatshiwe yazi mfethu abantu engibe nenhlanhla yokubangcwaba because umkhulu wami angizange ngizemngcwaba kubo kababa kodwa umuntu engibe nenhlanhla yokumngcwaba ngaba nenhlanhla yokumngcwaba ugogo wami ugogo wami ngatshelwa ngila eThekwini umngcwabo-ke mina ekhaya siyangcwabana noma ngathiwa ngikiphi ngiyathandaza dlozi lami manje nayo inkinga engibhekene nayo kumele ngibe sekhaya manje yabo ngineshow mfethu ngaleso sikhathi engimele ngibe sekhaya ngaso ngizoba sekhaya mfethu kumele ngimgcwabe lo muntu yabo mangizwile umkhulu ngezwa ngafika futhi eDazuka ekhaya kodwa ukufika enzansi ngikwazanga ukufika ngafika sengcwatshiwe yabo umkhulu ngafika nje sengizophosa inhlabathi angibanga khona emgcwabeni yabo ngenqaba uthi wakhishwa yini lelizinyo ukusunesingathi unesitsako
Amazinyo ngathi yakushaya ngo right le ndoda ukuze nginesibazi pheke usisi. Ngiyalwa mina. Ngiyaphuza ukudinga kodwa ngiyalwa because yabo mase sengilwa. Yeah. Siwe okwazi ngifica ngilwa ngisoke ngidefender. Ngeke ungifice mina ngilwa ngilwela ukuthi ngoba nakho ngishaya umuntu ngiyamshaya ngazo ngishayelana. Umuntu awu attack uya defend. So ngelinye day angihamba yabona leyo nto la emtateni mangifika lana kunamabhunu ayithuna enze njani awafuni ukuthi ngiphante lana yabo awafuni ngikhiphe imoto zistakile esihlabathini yabo ngalwa amabhunu lawa makhulu ngalwa nawo la ngaphuma khona amazinyo even nalawa lusi cabanga la ngiyabona xa ngihlukumeza la thu yabo ila ngalwa khona ngalwa bangawuthula amabhunu angishaya mfethu angishaya ngaphuka umbambo wena angazi ukuthi apha ngilongizile mfethu azi ngapha ema-Eddington mfethu ngiyakuzonda ukulwa because ngiyazi ukuthi it's better win or lose cabanga uma ngipha ema-Eddington nalo la eceleni kwami lelibhunu so nje ukulwa mfethu angifuni qama ngabo mangilwa ihlezi ngebhadi angivongela ukubulala mina angiyovongela ukubulala ngoba ngikutshela bona nje umuntu angaze ngimbulala because ngoba ngikutshela bona shinala angangilwa nala angilwa so nje ukulwa mfethu akutshela mfethu mina umama angifundisa ngisemncane engigcoba bathi lento lena khona lento lena nayi lento lena heels and elbow yabona campus ngisanga 10 into ngiyibamba kumbe ngitshela into athi uma mina Simiso owagada amasikazi yabo because isikani asiphinde sisuke yabo so ngiyayigada lento so okay amasikazi they last forever yabo so manje kule nto enginjalo ongakuthandi because amasikazi last forever yabo nakho nomunye la ngangithi ngiprotect omunye lapha ethu gengce intombazane buwelana ngalimala la kusho ngikhiphiswa ngocelemba egengce intombi yakhe ngobhushu aze ayishaya koqala emfethu ngithi mangithi ngiyabheka akayikhiphi igazi ngithi ngiyaxhuma kanti ngiyilimaza mina ngalimala yabo so nje mfethu ukulwa nje angikuthandi nesene iqhufuza apha imoto angishayisa la ka metro azi kwenzakalani ngitsheleke mfethu la ngaqala khona ukukholwa kule nto ngithethe ngitshela ngabantu abadala abantu abadala bayaphila ngithi ngisekhaya khuluma indaba yale nto kama uthi uma ushonile imali zamana afanele ngiyisebenzise kanjani kumele ngenzeni ngazo kuboka mana kusele uanti nomalume yabo ibona abafuna ukungisiza ngalento kamayo uklema lezi imali yabo and uma uanti usegijimwa lapha ka Metropolitan wayobatshela ukuthi mina ngibhemi unga lapha Metropolitan sibefake lento ekuthiwa national advisor yini leyo nto konke ekuthiwa national advisor imali yakho ukwazi ukuyisebenzisa ngendlela othanda ngayo emhlabeni sibebenzisa ama drugs lento ayifike as hard cash uma ufuna ukufunda ngawo ungafunda uma ufuna uthola impahla uyithola impahla so bafake leyo nto ekuthiwa national advisor the national advisor manje imali ivalele kwenye investment ekuthiwa utrust uyabona sibanye sikhuluma lento leni bafuna ukungisiza bona mina ngivumela ubaba ukuthi ubaba kabe yena ongisizayo ngize ngicela ngibone ukuthi hayi vele imali zamana ezabi imali ngivumela ukuthi bangisize bona casulwe yilokho ukuthi bangiforce yabo ngithe ifethi ngifuna ukuphuma ngami ngeThekwini ngiyofuna eyami ngifuna ukuyofuna okwami yabona mina ngoba ngila ngibheka into yami ngifuna okwami okubhilonga ngimini okuzoba okwami engeke ngize ngone namuntu ngihambe emgaqweni lana ngifike first day ngifika leThekwini ngiyofuna yami lento engitshela ukuthi hayi hambe eThekwini uyofuna okwakho okubhilonga kuwe ongeke kube okwakho nomunye umuntu fike la eThekwini ngifike la ka metro ekseni ngifikilale ngivuke ekseni ngize la ka metro ngizokhala ngiyabheka la ka metro emgqomeni qamuka itruck le yamasipala ngihamba nomunye ubrahma kuthiwa Andile amphushe lo mfethu ngiyiwe mina bhu phansi emgaqweni uphusha ubrahma aphushe mina ngiyiwe ngwele emgaqweni mangwele emgaqweni mina mfethu iqhamuka i-BMW papa BMW mangithi qala awe ma BMW angazi ngavuka kanjani ngihamba ngeenyawo kwasala unyawo hlafa unyawo kithi mangithi ngiyasuka umunyawo mfethu lithi bushu igazi mfethu lifufu kwalo unyawo libene ngani so ayihlala phansi uzobizwa iambulance
amaphoyisa segcwele lapha metro biza iambulance fika iambulance sengiyasaba manje khangikhuziwe ukuthi ungayithekwini ungayithekwini zoba nebhadi bayafa eThekwini sengiyasaba manje kuthiwa inamba yakini inamba yomuntu yazi ngiyazazi inamba zo10 zikhona ekhadi zabantu basekhaya saba ishila nokushoda ngizothini toqala mengayisho ngizothethiswa ngoba ishila nobaba ungikhuzile and baba ngiyaqhamba segoli yabo hey hey angazi ukuthi njani hey etingthini fike etingthini ngihlale etingthini sonto lonke honest fanele phela kini ngize ngilulwe fanele phela ngize ngifike emawodini fanele phela abantu sebengibiza ngephara manje hayi wena uyiphara wena abantu bakini yabo ngize ngicasuke kufika umnyusisi wakasithole honest elwasisi yena umuntu wangenza ngifuna ekhaya athi no nabo nginanto abantu bakini buka abantu la kufika abantu bakuba balethela ama KFC nazo zonke into right wena onayo nginanto umuntu wakini ngithe ngithi nginabo mina abantu basekhaya mase kubafonele bangafika athi ukubafonela wenzile mina nje ngiyacela aze ngithanda indlela sebekhuluma ngayo ngabo athi lethi phone ngibafonela inamba oqale ngayidayila azi ngayifona ba ubafonela step bala sami lo mama lo mfowethu lo ngathi sisinoma asinoma ya simisa ukuzwele thu yeThekwini separation nesonto ungafoni indaba nake bafonela abantu basekhaya noma ngila athi sinoma indaba simisa ukuthini ufuna imali yini ithi sinoma ngifuna imali ngisenkingeni athi inkingeni enjani indaba uboshiwe ngithi hayi angiboshiwe athi indaba kwenzakaleni ithi ngani pho ngithi mina sinoma ngisesibhedlela ngishayiswa imoto ushayiswa imoto ngithi mina umsumemeza sinoma ungamtsheli baba athi phela ngeke ngamtsheli baba indaba engaka lokho ngithethisa ngeke ngamtsheli nje ushayiswa imoto kunjani isimo lapho uthi mina ngcono kodwa ngoba uyakhuluma ngithi mina hayi ngiyakhuluma ngishayiswa imoto lana ngisesibhedlela lana ngizabona leyo nto leyo ngilinde operation hayibo kunane operation hayi ngeke siyeza lapho kahle ngifone kusekuseni yabo wathiwa nje siyeza lapho silindele ngabo9 hayi ngifona neza lohlema baba hawu baba mfethu uthi baba hayi kuzomela ngitshela uanti wakho anti hayi shilo nje umuntu akangayithe kuzoba namabhadi kuzoba namabhadi nje ngithi baba ufike wedwa nje ungabalethi lapho athi hayi baba ngizofika ngedwa kuliphi iwodi angifuni ukushiya iwodi ngifuna ukuya mina enzansi kubona esibhedlela kuze ngizokhuluma kahle naye hayi avedane ubaba umtshela sisinoma ubafika ngequantum utshela begcwele iquantum hayi simisa ulimele ngithi mina ibaba la amaphara eqala nami ngiqaleke ngiyapha amaphara eqala nabaleka ubhemi ungayaphuma la athi baba wena weqingane wena ngithi hayi nawo wena weqingane wena ngophuma nayo ungalapha eqaphela nawo hayi athi baba khona lo yasekhaya athi phingosina hayi Ron ungamfaki imqondo uthakeke uright simisela Smith uzokhokheleka uthe ushayisa imoto ngeSmith ngithi angishayisa imoto athi Smith uzofaka insimbi la futhi uvula lamafomu uzofaka iBiomol uSmith la Smith uzoba neclaim la insi wokwazi into bathini wathi bayantshela kahle ngayifunda lento bathi into operation isuke nemali phakathi Smith istate sizokukhokhela for the rest of your life yabo so nje lento lena as much as ibad kodwa futhi iyinhlanhla yazi wathi ephuma ngathi hlala ngayicabanga lento yazi ngasho ngathi ngaricho lena shithi inhlanhla lena yapheza buhlungu nje pheza unyana mhlephukile inhlanhla wathi hayi inhlanhla lena hayi ubaba ke yathi baba Smith ungaphela baba siyabuza manje ufuna ukwazi ya check ukuthi lento le inhlanhla kanjani emafonini ama social network yabo ukuthi abantu abashayisekile bathola malini athi hawu ngizothola imali lana ngizothola 3 million wena nje la ubufu ungalinge nje uhambe Smith ungacela ungaphumi nje hlala nje ulini abanga bathi bangifake kwinto 3 books late ngizohlala u6 months ezwa mfethu organize uneba organize udokotela bathi udokotela angifake igrip yokuthi ngingaqaleli vele qala kade kuphelile kwathiwa nje hlala mina ngiyakwazi ukubekezela kumele ngibekezele into mayimelene nami kumele ngibekezele ngiyabekezela yabo because important into ebalekile ngiyakwazi ukuyigcina yabona lonto mfethu ngisigcine futhi isikhathi ayingihlale bese kuphela 6 months afike lo dokotela yazi udokotela ngingambuza into namanje futhi ngisayibuza yona and futhi ngiyafisa kube khona umuntu ozongiphendula lento ngimbuze lo dokotela Smith sithole ngizokufaka insimbi Biomolia warawish bangifundisa ngale nsimbi bese ngithi kuyena cela ukubuza how many years uyifundile athi ngifunde for 10 years idoctor bese ngithi mina ikephi la bekufundise khona ukuthi insimbi iyangena kwithambo ufuna ungitshela ukuthi isiphi leso sikole esakufundisa ukuthi insimbi ingena kwithambo
ngoba mina ngazi ukuthi ithambo lihamba namanye amathambo, insimbi ihamba nezinye insimbi, iplastic ihamba namanye amaplastic, kuba neplango lizohamba namanye amaplango. Yeah, cela ungitshele ikephi lapha athi hayi iyangena insimbi kwithambo, ngithi never, ayikakazi le nto yenzeka. Yabo lo muntu wayifundisa into e-wrong, uqinisile iyangena. hayi kuyimanje unyo lami liyangihlukumeza. Ikhona leyo nsimbi? Ikhona leyo nsimbi, liyangihlukumeza since bayifaka iyangihlukumeza. Yenza njalo phela, ingakho umalume wakathi yokhokhelwa. That's why mina ngithi insimbi ayisoze yangena kwithambo. Ithambo liyohlezi lihamba namanye amathambo. Yabona mina ngaze ngamchaza doda ngathi mhlambe it would be much better uma ngasuthi uzozama ukwakha into enjengethambo uyifake ethambweni, because insimbi would never fit. Uma kuzoba makhaza yenza njani ayiqaqamba? Iyaqaqamba le. No, bayafakwa vela abantu insimbi. So manje iclaim wagcina enze njani ngayo? Iclaim phela khona le ntuza leni bathini labameli laba bathini abameli babakho bashigama la ngathi ulele phezu kwemali mfana bala eDurban North o Campbell's. Yeah, Campbell's Attorney. Yeah, Campbell's Attorney so sishayile claim 5 years. Hey, abangasenga 5 years yangishayisa imoto. Hey, yes, anamanje angayitholi le mali. Hayi le mali inkulu izophuma inkulu. Claim ukuze kufike icorona. Lo ngithandazela mina ukuthi angingafi nje, ngabeke ngafa angiyitholi le mali. And bangitshele ukuthi ungafi ungaboshwa. Ngoba mekuwaboshwa noma wafa phelile, ngoba mekuwaboshwa state ngesikhokhela isigebengu. Manje ngibalekela lokho angafi angaboshwa. Akumele ngigange, angisabazi manje ukubamba ikunzi, angisabazi manje ukutshontsha manje. Noma athiwa ngibona into lahle angisabazi manje ukutshontsha ngoba ni kunale claim le yala mamiliyoni. Mangibuka le phone lo muntu ngicabanga ukuthi ngizolo uzo 10 million ngale vumelano. Ngeke ngikwazi ukuthatha le phone le. Nayibona leyo nto mfethu. Into le mfethu ngihlukumeke ngoba nje namanje mangangabe ngibona into ngicabanga ukuthi ngeke ngizoboshwa into ebhedayo futhi ngiduze le mali. Uma mithakho wena izwake manje ke after sengicansi sengina 2 months. Yeah, akho bangibiza ke bathi ngizosayina imali izophuma ngoJanuary. January mali. Awubantu bathi ngihlangane nawo ngesikhathi esi-right. Abangi bathi ngoJanuary iyaphuma, yes. Ngasayina ke nobaba sayina ke bathi izophuma ngoJanuary, bazobe sebengenzela i-medical aid. I-medical aid ukuthi makwenzeka kukhona into engifuna ama-medical issues onyawo, u-road accident fund uzokhokha, mina ngizokhokha 40% nakho ke 60% kuyinto esizobe izobe imayelana nami nomzimba. Yabona leyo nto leyo. Yeah, so ke bazokunikeza certificate ngemnangela lento basuke ngitshela yona naye mina into ngiyibamba uma ikhuluma into. Kanti uyisidomu kanjani? Cha nje nasemalini noma asemalini ayikhona. Sengisho nje entwe nje ebalekile ngiyakwazi ukuyibamba. Ngoba ngikutshela ukuthi lalithi iphepha for ama-medical issues, bazokunikeza certificate for esizobe singigunyaza ukuthi ngihambe ngiye straight ka-road accident fund makukhona imali engiyidingayo for well-being, for ukugqoka. Yabo? Yeah. So le mali hayi ukuthi phela kwayo, yabona leyo nto. Yeah. So if in life mhlambe khona mhlambe into engiyidinga, mhlambe khona mhlambe umuzi, mhlambe ngubona, mhlambe nguthandayo, yabo, mhlambe athini mhlambe lo muntu mhlambe u10,000, mina ngizokhokha 4,000, bona bakhokhe lenye half. Okay, yabona leyo nto asisho njalo certificate. Okay, mana-ke ke Smith, ithini implan yakho ngale mali? Futhi ngabe njengamanje wena yabo ube uyingane yesilungu, futhi ngabe usuhlala no-financial advisor. Usho kahle azosho kahle kube ngingane yesilungu, angisingane yesilungu. Futhi ngabe manje ubhizi ucabanga ibhizinisi, ucabanga indlela zoku-investa, ngoba isamba esifikela kumuntu o-blank business minded siyophela njengala manzi usuwaphuzile la. Abange kamana ngicabanga mhlawumbe na 7 years yaphuma namanje sakhona, ngiyazi ngizoyenzana. Ikhona ivaleke nje lapha kulo trust. Bongafona nje manje Standard Bank ufuna uchaza ukuthi uhleli noSimiso Sithole usho ID number bazokutshela ukuthi ne-investment ekhona. Imali ingena njalo ngenyanga, ngikutshela ngento mfethu manje into ongayenza manje. Angikutsheli ngento entsha kusasa. Imbudane. Into engayenza manje mengase manje into engibanjwe ngayo nje ekhaya ngibanjwe nge-ID ayikho kumina. Because laba abantu bazofuna i-ID number. Benza kahle. I think ndoda January useduze manje. Yabo. Bazodinga nje i-ID number. Mfethu uyimisela ukuyeka iwunga uqala impilo yangempela right enemali. Usho njalo kuba
wena uyimisele ngokuyeka mina mina ngibone yazi uzokutshela izokutshela iphilo into engaze ngitshele baba futhi angifuna yazi usikole singakutshela kuba nje siyakhuluma and futhi ngindawo noma ngathi uyayizwa ngokwakhe yabo into engiyibonile emhlabeni ngibona abantu be-enjoy impilo yabo ngayo yonke indlela yabo bona abantu be-enjoy ngamantombazane benabafazi abaningi njengaye ngibona abantu benza izinto betshontsha be-enjoy ngokutshontsha ngibona abantu be-enjoy ngotshwala be-enjoy ngama-drugs so as much as kwinkinga engikuyona mina I only just wish to afford yabo inkinga yokuyeka iwunga I want to kuyeka but I'm not willing ukuthi ngilwe naye for the rest of my life because I mean I don't want to fight for the rest of my life yabona lento you just want to enjoy I just want to enjoy angifuni ukulwa for the rest of my life angifuni ukulwa naye for the rest of my life mina ngifuna just to enjoy if ukuthi ikhona into engavala isikhala sayo into engafaka lento ebifakwa yiyona yabona leyo nto leyo ukuthi ngikhohlwe lezi inkinga za lezi zinto yabo imali izokwenza ukhohlwe izinkinga kodwa manje ingozi ngoba izokwenza ukwazi ukuthola iwungeningi ngesikhathi esisodwa and uzoyibona ngathi manje wena awusadinga ukutshela omunye umuntu kuzoba umlando ukuthi kuba nama-million ngoDisemba ozayo if usazoqhubana newunga sizoba nenye episode ngoDisemba ozayo noma ngiyokubona ku-how I blew it thiwani I blew it ngiyokubona ka I blew it ngiyakutshela ngizwa ngalo episode I blew it 10 million I blew it mina ngeke angithi njengoba sisibuyela mina ngiyiphethe mina ngiphethe unabantu mina abantu basekhaya abangiphethe so angizenzeli ngeke nje vetane ngukene nje u10 million vetane nje uhlayikezwe nje ikhadi nje ngithenge noma yini engiyithandayo uphuma emndenini ongathi udiscipline mina ngachazela ekhaya ekhaya mina kubuka baba it's not ukuthi umuntu akazi akenzi noma yini ayithandayo ngesikhathi asithandayo ngoba umuntu akazalwa yedwa yabo uzalwa nabantu so namanje njena nje ungibona ngenza le episode zokutshela into ungayazi bangifonelile bangitshela ukuthi yabona wena lento suvela manje kulontuza manje usukhuluma ngathi manje lapha kulontuza ngithi mina ngikhuluma ngani ngiyabonakala ngingabanazi ngephi inkinga yezwa mina ngilana ngiyazi ukuthi kenzani yabona ngeke ngichuze kuthiwa fethu kanti yikho ubungasezi manje ngomgqibelo ngathi ngiyakuchazela nje ukuthi bebengananke kodwa nje bebengitshela ukuthi hayi bo wena yini manje wenzani angithi yabona lento wenzani manje yabona leyo nto leyo and ngafika kubaba ngicela ngoba ngibatshela ngathi bangamtsheli ubaba we uzoyibona uzoyibona noma ngayibona mina into engiyithandazelayo ukuthi nje impilo yakhe ishintshe impilo yami no mfethu impilo yakho kumele ishintshe impilo mfethu kumele ishintshe imali akumele iphumele usehlatheni mfethu ngifuna futhi ukushintsha mfethu impilo mfethu ngifuna ukuba right uma kubiza ukuthi kumele ushintshe kwelinye indawo engenazi idakamizwa ukuyorehabilitate kahle kumele uhambe yabo nje eBotswana azikho idakamizwa eBotswana la nje eBotswana ngeke ngakho neBotswana azikho idakamizwa kodwa ngafica ukuphila enye impilo indawo hayi ngeke awazithi kuphandle mfowethu kodwa kulambiwe ngeke ngisho ukuthi kulanjiwe kodwa ngabona ngathi kuphadla noma indawo engadlula ngakuyona noba ngangidlula ngibheke nami ima ngicela ungitshela wabonani eBotswana what was happening hayi ngeke mfowethu ngabona kuphandle kakhulu mothi phandle tell me what was happening uyalibona ithe ukuthi le ishukumisa ishukumisa ithi yonke into ihamba ngolayini noma ngabe awuphuzi noma ngabe ubhemi kodwa uyabona ukuthi it's happening uyenzeka so manje ngabona ngazizwa ngisehlane lapha usehlathini ngazizwa angazi noma indawo engangenela ngakuyona ngoba ngiyasho ngangedlula ngabona nje ukuthi la ngadliwa nanebhubisi ngeke ngabona ukuthi la ngeke ngikwazi ukuphila khona inezimashi ngesi umuntu obumnandi kodwa yazi ukuthi noma ungewena nomuntu obumnandi but abanye abantu mabeyijukuja la eduze kwakho you feeling the energy fana nami ngiyithanda indawo enomsindo ngiyithanda indawo enomsindo busy uyabona ukuthi busy so manje ngathi mangifika lapha no ngeke
Uyabona indawo enjalo i-right for abantu abafana nani ukuthi uhambe uyayithola wena ukuthi ubani hayi ngeke mina ngizokutshela nje professor into eyiqiniso mina South Africa yezwa and ngizokutshela iSouth Africa umuntu omnyama yabona iSouth Africa njengezwe angisoze ngalishiya umnandi South Africa even America ifhalile and the state for umuntu omnyama for umuntu omnyama ngihlala namandiya asamandi umuntu omnyama isitititi lima laba noma bethela wena mina okay ngiyabona abantu omnyama ba racist bashana bodwa semathexini babulelana bodwa ngeke ubona amandiya kuthiwa dubulane bodwa yabo but abantu omnyama kuthiwa badubulane bodwa ulana bodwa bashana bodwa bafatha emgaqweni behamba bethi iparasol shaya yabona lona kodwa ngeke wafica amandiya bethi iparasol shaya ngiyabazi ba brainless vele kodwa ngimthande njalo ngiyamthanda umuntu omnyama ngoba nguyena it's my DNA ukushuthi umdlalo wakho kahle mothi uzonda umuntu omnyama uyizonda wena because mina ngikhulela amantombazana yabo ngibona abantu bafana babamba gay nami ngiyabuza ukuthi gayanyana gayanyana ngiyeza sayibu ngathi ngigayanyana kodwa uyazi indaba ngitshela into ngiyazizwa ukuthi ngigay ngaphakathi but kodwa ngimela ubulili bami yabo ngiyabuthanda ubulili bami into engiyiyona okay ngakubamba ugay noma uqondile mina hayi khuluma ngobugay yakhuluma phela ngobugay into osuke uyikhethele wena okay ngiyakuzwa lokho unjalo noma uyikhethele noma awukayikhetheli mina angisoze ngabukhetha mina ukuba gay yini ngeke kodwa ngeke kuze kungihlule ukuba gay yazi ngingaba mina ngingaba gay for one day mana-ke lalela ikhombisa ukuthi angiyakuba gay ngaba lalela yazi simisana kodwa nje yazi bathina abantu into abayiphike kuwe bathe unomuntombazane enyana uthini wena even ngisho uxoxa wakho like ukulanda umuntu ngendaba kugelish iyablendo le basho njalo njengoba ngisho babesho vele ukuthi it's like it's a gay but kodwa mina ngisoze ngaba gay yini ke ngoba ngimele ubulili bami ngoba ngiyindoda ngeke ngikwazi ukuthi ngi-exercise for mina shushu lapho mina ngiphikisa uJehova lapho ngiyamphikisa uJehova hawu ngiyampraise kanjani uJehova ngimphikisa yabo kumele ngimele lento mina ngikudoda ngimele iwadoda why yakubona episode this episode man is a hit you bring me it my friend there's a reason why uNkulunkulu engenze ngibe indoda yabo mina ngibabuka abafana bebagay and futhi angibazonda it's not that angizona kodwa mina nami ngangibhilivela kubona ukuthi hayi shuthi umuntu usuke ezaliwe nalento ngangibhilivela kuyona until but umngani wami ekuthiwa uwi ngakutshela ngowi awukazi ungitshela ungixoxela tell stories ka wi hey my best friend wentombazane oye sikhula naye siyantshontsha naye sasangene ungeni naye sigqikeza imizi umfana even nasesikoleni ugqoka nje ibhluku umjida nje i-out full out ubona lona sethu sakubhema ingidi naye sonke sigcwele ukuthi kaze alala nomfana jida wethu yabona lona mfethu until up waze waya kule ndawo ekuthiwa ikastekeni lo ndawo ekuthiwa ikastekeni elokhu rehab waya ekastekeni uwi rehabilitator uwi wabuya from that day egqoke isketi intombazane full ntombazane umuntu owazalwa ekhula emncane ethi yena umfana ebe intombazane ungangivumela mangathi ubutabane buumoya buyi they just pretending no ngavumela ngobani it's like umuntu mayengenwe ngoba lapho kuthiwa mina ngambuza yini yakwenza ukuthi ngapha lo mngana mina yakwenza isigqoko isketi wangitsheleni into wathi mfethu mina lapha ngathandazela bangithandazela lapha yana basibabeka isibuko phambi kwami isimisi bangikhulula ngabanqunu bathi isimiswa ngobuke esibukweni mase ngiyabatshela ukuthi ngibonani yini engiyibonayo esibukweni from that day isimisi babeka ingubo phambi kwami bathi angikhethe indlela engifuna ukuyihamba shuna lento sokubhema ungidi bani bekuumoya wendoda lobungene kuyena hayi abantu abadala babhema ngani abantu abadala nje basihleli kanje bahamba baze bayofika le phezulu
from ikhehla lokugcina ikhehla lokugcina ngitshela ukuthi yabona abantu abadala kuyibona abanenhlanhla laba basekugcineni laba bathi bebekhuluma bezwakala nokwezwakala ibona abantu abanenhlanhla ngobani bona baphila dala wena ungakaphili lesikhathi singakenzeki so ubona enye into eyenzakala bayibona nje ezikululu kuyilungisa just wena ukuthi ngeke uzubezwe that's why ukuzwe ithoughts uyizwe isholo ukuthi ithoughts uthi mase usuyisondeza le thoughts uthi uyayenza thola ukuthi ikwenzela iprogress enkulu ikwenza ube nomnotho omningi ama-thoughts hlalela lapho uzovela kahle camera ngiyakuzwa manje you are connected ama-thoughts awamedana aqhamuke yabo aqhamuka kulaba bantu lapha yabo laba babephila kudala mina ngofakazi abangiyimbongi ngumbhali it's like nginomuntu okutshelayo silakhona umuntu okutshelayo labantu laba bakhuluma nawe it's not anyone yabona mina ukhokho wami ehleze ngitshela ethi Simiso yabona kubalekile ukuba nengane ngithi gogo indaba kubalekile ukuba nengane cabanga into engasile kanje mina ngakutshela nawe just ayisila athi balekile athi Simiso ezulwini awuvumelekile ukuze emhlabeni monganayo ingane ngithi indaba athi Simiso ngoDisemba njalo ngeDisemba into yenza ukuthi ubone abantu befa kanje kufika abantu abadala bezela einganeni zabo bayavunyelwa ezulwini ukuthi beze kwabantu bakubabadala umuntu ezulwini uyavunyelwa ukuthi eze enganeni yakhe mengabe nengane emhlabeni azoyenzela inhlanhla azoyivakashela ngoDisemba manje mefika la ezenganeni yakhe ngoDisemba ufika bona umuntu wambulala mesebenzela amabhadi yabo mawunganayo ingane ungenangane awuvumelekile ukuthi uze emhlabeni yabo kahle mina ngiyakholela ukuthi unayo nengane unangane mina Simiso Kadelwa yini lonto mina uyangithusa mina manje ngani noma ngicama amanzi bese uyatshela ngisho yazi ngobani ngoba khona umngane wami kuthiwa Sylvester nawe ecama amanzi angihlezi njalo ngimhleka manje ngiyacabanga mhlambe na cha kodwa ngikholelwa kulokho ukuthi ngicama amanzi uthi nje lento ziyapreventa futhi hayi uthi ingane ngakabi na and futhi ngoba engakabi na ingane ngiyekhetha ngoba akekho umuntu engimphile la yazi unanto bengisafuna ukisho uyabona uma usunengane mina ngikhule ngisiqhwaga ngingesabi kodwa since ngaba nengane sengiyesabi angazi bangwa yini lonto nginovalo it's like manje angisayiphileli mina ngiphilela omunye umuntu even eyidakamizweni mawungaba nengane kungaba yona into yokuqala oyiphumelayo ngoba uyazi ukuthi awuyiphileli kunabantu osubaphilelayo manje yaqinisile kona ukuba nengane kubalekile too much kubalekile manje wagcina ephumela impela eyidakamizweni lentombazana mfethu yaphuma eyidakamizweni kuyimanje ishadile mfethu umuzi mfethu yathola umfazi nanengane bangisifika nane yathola umfazi yebo nje yathola indoda mfethu uyashada mfethu right kapasitekeni ushaya 18 ngamgcina ushaya 18 nami ngithatha ngisastekeni ngiyofuna usizo ngafika astekeni ngahlala khona ababraba bami abanye nabo basizakela sebephezulu lapha ngahlala mhlamba amasonto inyanga yonke ngiyamfonela ngisobaba baba mina babuya ngithanda la ngabona khona baba mina uyangithanda cabanga sasila eThekwini wancamela ukuyeka yonke into cima yonke into efonini yakho abatshela ukuthi ngisingane yami kaStekeni ngosiza ingane yami abatshela ngani bakungeyaza kwazi ukusebenza washaya drive imoto wayalika Steng wazi ongifaka phakathi aStekeni cabanga uzombona ngithanda kanjani umuntu uyangithanda bafika wangishiya khona kaStekeni ngahlala isonto lonke ngathi sonto lesithathu ngamtshela ngase ngisonto lesithathu ekusele 20 angifika 25 days 22 days senzoqeda lo 22 days afedane benzakalani ngathi baba ngifuna ukuthi ngifakele imali encane ngifuna ukuthenga izinto nje nami la khona nesitolo yabo afedane ngifakele u2000 konakala lapho bathi nje ufaka u2000 ngithuma nje ku-ATM ethi Simiso wena azi inamba hambe ku-ATM uyikhipha imali uthenga into oyifunayo wazi ukuthi nami ngisabhemi indawo ye-ATM ATM afedane nje amaphepha ngathi ngiyabamba la amaphepha la ngisengiphumile ngapha ngaqala ngene esitolo ngaphuma sengiphuma isitolo sakho saphuma ngaphandle ngangena eThekwini sengiyahamba njalo akhonjuzwa eqondweni ukuthi hayibo iID yakho iID ibalekile Simiso jika le ndlela yinde ukuthi ushiya iID la jika ngabuyela khona ngona iID
ngibuya ngakugibela ingakho kuthiwa yazi ngayifakanga nje la ngesikhathi kuthatha umancane nonombuso bahambise endaweni lapha ngathi mangifike ngibapha imali ngathi sengihamba nalento umphathi wale rehab endleleni yathi hayi akufuneki ubanika imali futhi uyayazi imali ukuthi inamthelela muni ekoneni izinto ezisuke ezilungiswa wathi no bengingafanele ubanika imali ayithi phela mina ngiyangokuthi ngiyabathanda mina ngifike ngibanika imali kanti sengiphazamisa iprocess siphazamisa iprocess yabo nje usibanikeza imali akulandela ngemuva abanika malini ngicabanga abanika 100 rand umthetho bagibela nje nababuyela Stenga bagibela njani mkhulu kabi gibela ubuyela Stenga baphanti 3 dolopha bayabuya beza lethi awu madoda siphanta lapha ekhona so manje nenza njani manilala like ngoba nihlala phandle uhlezi uhamba nengubo zokulala khona abahlezi begumba nengubo zokulala bathi balala la bahlwelwa khona like wena mawuhlwelwa eDurban station hayi thina mina nginendawo sihlala sihlala Albert Park hayi ungayibizi indawo okay sihlala lapha sibeka into zethu kandawo khona into zikhala sibeka khona into zethu sihlale kahle into zethu siyayigcina sibaningi into zethu akadelwa khona bangabhemi lapha lalela kade ngibatshela ngibabhalela ku Facebook ukuthi kukhona abantu abangabhemi emgaqweni namaphara angabhemi uthola ukuthi wakhishwa izinkinga ekhaya inkinga nje futhi nabantu abaningi nabantu abangabhemi abangaphuzi lapha umuntu uyifundela incwadi usuku lonke baningi vele kube ngathi nginamanga mina mangikhuluma ngiyajabula ukuthi lento uyikhuluma hayi bo futhi uqinisile kunabantu abangabhemi lapha amantombazana wabhema waphuzi abafana baphuma baphuzi bakhona lapha bahleli babalekela inkinga yabo emhlabeni bafuna sikhokhele yonke into emhlabeni obona nomuntu umlungu ufuna sikhokhele yonke into yabo yonke into kufanele sikhokhe kufanele sikhokhe ake siqhubela sigcina khona izolo ubuzosilwisa umphakathi ugcine lapha khona okay usisinoma unazo nezingane unothando nosiya yazi engiyibuzelayo imost yabantu abanothando lezingane abangayizali kuba abantu abangenazi uNkulunkulu angabaphanga bona izingane hayi unazo izingane futhi uma ukuthi mhlawumbe uyaqala ukubuka le episode ngale this is part 2 okay episode 1 172 episode 172 this is gonna be 173 so sigcine lapho khona ke manje indoda ezomatekisi engasanifuni emphakathini ngenxa ukuthi ngokuthi manje sidayisiwe ungalapha ufuna ukushisa umuzi ubuwenza mali ngokudayisiwe hayi bengiyenza imali awu roughly hayi mengenza nje mfethu mina bengibhema irock kakhulu bengithenga iMoon ya 2000 bengenza malini 5000 a day ilontuza ibhome capsule bengiyithenga ngamalini bengithenga ngo 1.5 ingiphelele malini ingiphelele 3000 ayizwa leyo nto leyo futhi khipha malini nawo kunye 1.5 ikhipha 100% profit emese iphinde futhi ngidayisa nerock irock ngiyibhema most kodwa ngiyidayisa leyo mali endaphisiwe 5000 ngidayisa nomjide kuthiwa umngisi uyena nje udayisa mina kumatha ngiranye noma ungangawa mention amagama abantu ngidayisa nje nomjida nomjida lona mese mfethu njengoba sidayisa kanjena la lo mfethu loseyiphara la lo mfethu njengoba sidayisa kanje la bafethu laba sebasela ukuthi manje lana ngigene ama customer lana sinemali yabo yabo siphuma nemoto safetana senze njani efuna ukushisa umuzi sizula ngithi ufuna ukushisa umuzi niswa ngubani safetana thina sahamba sizwa ngolova uthi hayi lo khandi forum lapha ufuna ukushisa umuzi safetana thina sahamba saya khona kwakhe safesa kukhumula wonke ama tax amasondo ebusuku abangawela cala likhulu la sakhumula wonke amasondo ama tax anje akhumula ngakumentionela ukuthi ejele bengihleli kamnandi akhumbula bro before ngiqala ngifika ngihlala mina ngihleli kwenye section washiso wagezwa ngensipho uyiqede ugeze ngogongolo insipho egcwele uzoyiqeda yini owenzeni uyahlukunyezwa nje thageza ngamanje iziphele namhlanje iziphele manje lethu ayona into yangijuzisa mina kube isisebenzi because ngabona ukuthi ngeke ngihlala abanye abafana kanje mfethu
ngeke ngivumele lento leni yabo yeah bangiphuma ngigcema umuntu manje ngibona ngimshaya ikhanda yabo ngikhathele manje yabona leyo nto yabo that's why ubona ingane abantu ikwazi eziningana yabo yeah it's because of ukuhlukumezeka yabona lo ngaphakathi section yabo so my must keep amasonda ale taxi then keep amasonda ama taxi akhe yeah siphinde siphuwe so asipha wonke ama taxi akhe elomjida sifune sifuna lo mjida lo sibale asamba seThekwini phela kanjalo ukudayisa sangasakwazi ukudayisa hey athi ufuna ukushisa umuzi kwabuthinta abakhulu ekhaya ke kubo mathiwa beke na uthinta nje umuzi kaXuku na uthinta nje odad baba mina uthinta ukuthi ingane yenzini asihlangana abanye ufuna ingane kodwa lo muzi mina uthinta le amuzi lo muzi nobe sengithinta ethini nobe sengithinta ethini ngoba kana muzi lo muntu enemfunayo ana muzi lo muntu hamba nifune indoda hayi asifuna wasifuna thetha zangaza ngithole la mjida hey ngathi ngihleli ngiyidisi ngiphuma la eThekwini ngidake sengikhohliwe ngihleli ngasesitolo sangasekhaya mina ekhaya kukhulu ngihleli ngasesitolo sangasekhaya ufika upaka itaxi yakhe la the wena masonto imoto yami qale ngiqayibona masonto imoto yakhe enze njani ngihleli la butana donke sibama adilingi butana ngibale ngamgcina lapho ngoba ngitshela akaze lemcandisi icala la sifohlozisa nje la fohloza kodwa safohloza saboshela ezinye izinto wangazi ukuthi siboshiwe cabanga hey siboshela amahunga siboshela ezinye izinto yabona leyo akayona nengozi lo muntu namanje ko sangifuna kodwa manje yabona nje noma kuphuma imali bela nihambe noxoxisana ukuze kulunge impilo yakho akekho umuntu ozomnika imali mina yazi mina ngokujabulela ukufika emngcwabeni wakho mina ngiyofika ngifakisa uduwa lelo langa ngigqonisa ngiyofika ngifakile uyabona mina noma athi uyangibamba ngiyangenza lutho yini angizalwa ngedwa mina angizinzile futhi wena wenza lento eyenziwa abantu ukuhlupha abantu ngoba uthembe ukuthi uzalwa neqhwaga mina angizalwa neqhwaga mina ngenza into ngoba ngazi ukuthi abantu bahluleka ukumaintain umthetho bathanda ukuyithathela wona ngezandla yazi bathini abantu bethukeke lapha ku Mp TV1 bathi nina abantu abangamaphara niyawazi ave niwazisa umthetho kodwa nina manintshontsha abantu niyawukhohlwa kodwa uma sebenihanta usufunwa uyawukhumbula umthetho ukuthi hayi izinto sokumele zenzeke ngomthetho why nazo somthetho kangaka uyazi ngobani ngoba azange bazi balifunda iBhayibheli lithi iBhayibheli tshontsha kodwa ungabani azange bazi balifunda iBhayibheli ube bavula iBhayibheli qala lapha bayawazi umthetho phela umthetho lapha eBhayibheli mawusubanjiwe futhi kumele wenziwe njani angithi uthi tshontsha ungabanjwa mawusubanjiwe phela kufanele kudilwe nomthetho nje kufanele kuqondiswe nje umthetho uyahlanya niyabheda nini bheda ngani ngoba ngenduku nini umthetho awukho umthetho othusha umuntu awukho umthetho othusha umuntu iliyo into eyinkinga abantu kodwa ukhona othi ntshontsha ungabanjwa kusho iBhayibheli elingcwele tshontsha kodwa ungabanjwa tshontsha kodwa ungabanjwa uvesi bani lo uvesi bani lo thi ntshontsha kodwa ungabanjwa umvesi 16 kodwa ilapho ngiqamba ngilapho no kufanele abantu abaze iBhayibheli besivulele lelo vesi le hayi ngalichecka bese likhona lo vesi bethi ngalizwa ngisayingane wavela walithanda yeba kodwa ungabanjwa kodwa likhe lithi bulala kodwa bangababulali yabona la mina ngiyiphara uma ngibuka mina ngcolile ngiyisele elikhulu uma ufika ubuka mina kakhulu kodwa ngitshele isigebengu esizele ukuzodestroy impilo yakho ukuzodestroya wena siqine njenganawe umbulali oze uzobulala uzodestroy impilo yakho uqine njenganawe ufana nawe like abantu nje abakuyibona abangamamafia abaphethe ama drugs baqine njenganawe bara njenganawe so ungabuki mina usubuka mina uthi hey ngeke lona yabona iphara lona uzongitshontshela isigebengu usila endlini sihleli nawe isigebengu like ungathini ngendaba yokudayiswa kwezidakamizwa you know why nginokubuza umuntu ukuthi imali ayenza ngezidakamizwa ngifuna ukukhandela umbukeli lapha ekhaya isithombe sokuthi isuka phe into ukuthi manje abantu abadayisa izidakamizwa begcine bebulalana bodwa iningi imali yenziwa lapha iningi imali yenziwa ngokubulala abantu ngoba ukubulala abantu ahlahle lokho yingakho kuzoba nzima ukuthi ziqedwe ngoba mina nje ngoba ngimina nginalo ushishume ephaketheni kulula ungenziwa kanjani hayi kulula kakhulu it's just nje yazi salapha isale ebantwini
isala nje ebantwini phela mina mangayisho manje ukuthi vele ngeke izenze emehluko abanye abantu bazongizonda kodwa mina nje mase kuthiwa ngempela amandla nginawo qeda idakamizwa is much easier thing it's a very very easy thing kungamele kwenziwe njani for the first nje ngizokutshela into yokuqala uyabona emhlabeni isidakamizwa ukuze sibe khona kusuke kwaziwa ukuthi sikhona vele yeah kinamanga yebo siyazi ukuthi sikhona angithi ngiyazi sisikhona angithi ngiyazi ukuthi sikephi isidakamizwa njengasemalokishini ngizokuthi emalokishini ekushawa amaphara wasafunakala enzeni amaphara kushawa amaphara kodwa kube kwazi ukuthi ungidayiswa lapha angithi ngiyazi ukuthi naye ungaledayiswa khona why ngashawa umuntu odayisa unga ngoba nawe wayidayisa iyaqedwa ukuthi uyahotshwa imali angithi ngoba unemali angithi ngoba la ekhona yena uclean uphethe imali angithi emalokishini nje qeda idakamizwa kulula kabi hey uku-attenda labantu abayidayisayo ukuthi atshele sinezi warning phethe yeka lento edayisayo silethela amaphara kulula kabi ngoba umphakathi nje ukuthi utshele lo muntu odayisa nje ungaphethe yeka lento edayisayo sikunezi warning kuphela ngoba amaphara antshontshiswa ukufuna ukuthenga lento iphara kudinga nokuthi ushaya ukuthi uze litshele ukuthi udayisa ubani qhumisa ngempama ungiyithengaphi izokutshela ukuthi ngiyithenga lapha edesign noma ngiyithenga lapha enzansi kunendawo lapha yana okay angithi banamaforum emalokishini banamaforum banawo angithi enzani amaforum amabhizinisi futhi kahle lamaforum ashaya abantu abarongo alo jahana namaphara abajahana akufanele ngabajahana namaphara wemfowethu ungithi mina izwe lasha kuboFuzuma yini lingashi manje uqeda idakamizwa yazi ngobani ngoba ibona banemali babribe labaphathi laba bamakomiti yabo badribe lamaphathi laba bamakomiti ngoba ngikutshela nje ukuze kuthiwa emlazi endaweni ukuthi amaphara wasekho afunakala amaphara khona ayashawa shawelani iphara why ngashawa lo muntu odayisayo unga ngobani indaba angashawa straight wami ngasethi umuntu udayisa unga uyashawa mubuka khona ongayidayisa akekho noma libe serious icala lokuboshwa komuntu odayisa unga because umuntu odayisa unga indaba manje aphuma ekusasa indaba nina nifuna ukuthi manje aboshwe umuntu odayisa unga nina kade nifuna ukuthi bashaye izi nje abashawi ngani bona indaba lona afuna ushaya ngoba ningcolile wrong lento yasemhlabeni futhi ukuthi umuntu onemali alright athathwe ingconywana ngoba nakhe nihamba ngemoto umuntu udayisa ama drugs ngokuthi uhamba ngo-MG omuhle uhle unomkhabo ongaka ngiyasaba yena ukuvula MG nimshaye ngiyasaba ukuvula MG nimshaye imphizi ishaya amaphara kodwa niyazi ukuthi lo mkhabo omngaka unika lo iwunga lo liliphara mselidayisa lamaphara bese liyantshontsha ngoba phela lo mkhabo ongaka uba nerana angijobe nomkhabo ongaka unika leli loni iwunga uliliphara leli athi wona paradise la amaphara iwunga angithi lo mkhabo ongaka njengoba nje anjivuli ngani shaye wona hey ngabe kulula kabi yabathi kulula kanje ngiqede wona nginamanga mangithi kulula ayikulula kulula manje ushawula ngathina lapha eSouth Africa umphakathi uyahlangana ngento errong kodwa makumele uhlangane nento eright awukwenza awukwazi wahlangana ngozuma sajabula ukuthi nawo umphakathi ubambisene sifuna that same energy manje uqeda la idenga isavele hayi nangozuma ungahlangene ngento right lapha yana nje nakhona kwaku method yokudestroy izinto for nothing yabona leyo nto kwaku method yokudestroy izinto for nothing akodwa mina mfowethu ngangivumelana naleyo nto futhi mina uzuma ngifuni ngayo uzuma angiqembu nje mina likho iqembu engiyilo kodwa futhi hayi uzuma vele ukuthi ufuni ngayo kodwa akekho umuntu okumele abe special nomunye umuntu umthetho kumele usetshenziswe kuwo wonke umuntu mana that's why ngikade ngikutshela ngithi umuntu ukuthi urich unemali uyisigwila akusho ukuthi umthetho wena kuyena kumele usebenze mana ke Simiso kodwa nakuyena kumele usebenze ngendlela right angithi yena wagwetshwa angakaze emengishe boxing sasiqala thina ubona umuntu egwetshwelele elele endlini ephuza ithethwa nanga egwetshwa ngapha enkantolo sas expect ukuthi umthetho nakuyena usebenze ngendlela right yazi mina ngokutshela into eyi1 lento engikhuluma ngayo ngizomphinda ngikhuluma nayo kuphela uzuma ukuphela komongameli wekwalwela abantu abamnyama
that is why ubona akekho omunye futhi wakwala abantu abamnyama akekho khosileke owe kwabalwela ngeqiniso angikhulumi nomuntu oqamba mama wabona lapho hayi ngena abafuya uyena kuphela walwela abantu abamnyama ngitshela ukuthi even noThabo Mbeki wangena wafunda wahluleka kodwa ngitshela ngomuntu mina namanje osasafarishela ukuthi walwela umuntu webala elimnyama ngiyabonga akuyi ngokuthi ufundile lento kwamele wambulelwe akunanto abafundile abanga-understand ukuthi uzuma kwamanje yena ahojelwa yona kungenzeka ukuthi wakwenza ukungcola kodwa akukhonto ahojelwa yona ayiyona leyo angithi abelungu yazibenza njalo nabafu mina mangizofika ngitshele simiso yenza ukuthi ungakwenzi wena kodwa ngiyawazi amanyala akho bese ngisondele eduze wakho ngithi lalelana wena ngiyakwazi ukuthi wena untshontshile wena lapha untshontshe ifoni yomuntu uma ungafuni ukwenza lento engithi yenze uzokubona wabona usawula uqhubeke nube nenkani umela abantu bakini bese ngithi niyambona uSmith untshontshe ifoni kanje siyambopha simbophela untshontshe ifoni wonke umuntu ethi ayaboshwa isela futhi sakhe bakushaya kanti bashaya umuntu wrong bokuyena ngempela omela abantu yona system ekhona ke leyo la mina angisoqembu lepolitiki mina kodwa ngiyakwazi ukubuka izinto ngemgodi uzuma ukuphela komuntu ekwalwela abantu bakupho abantu bakuba uqinisile mfethu lithina lakho lokugoqa ebantwini mfethu into engayisho mina mfethu abantu abamnyama mfethu abayeke mfethu ukuzondana bodwa mfethu abayeke mfethu abantu abamnyama mfethu ukubandlululana bodwa abayeke mfethu uku-acta dumb ungathi ngoba nakho ubona omunye umntwana ebhema iwunga mese wena uyibona ungcono kunaye umnyanya and abayeke lento yabo kuloku bephakamisa mfethu abelungu bebenza bebengcono abelungu ngoba ukubona mfethu indiya mfethu liyibona lingcono kunawe ngoba ulenziwe uwena ukuthi liyibone lingcono kunawe lenziwe uwena ngoba libuka wena indlela otreata ngayo umuntu wakini ngeke ulibone indiya treat elinye indiya ngendlela thina sitreatana ngayo inganitshela ukuthi amandiya bayephambi kwamehla abantu ayafelana why thina mfethu uma sebebodwe khonini bese ke beyaqwebhana kodwa phambi kwabantu ngeke bayivume why thina fanele siqwebhane phambi kwabantu why thina kumele iphara silishaye lilishaye umuntu awuhlangana ifoni akusiye yakho yezwa kodwa ulwela ukuthi awukhiphe umphefumulo wakhe ulwela ukuthi ufuna ukukhipha wathi ukuthi ifoni ngobani ukhipha leya ukhiphela kuyena yes ocabanga ukuthi umuntu omnyamaza umlungu adlule umlungu kubo yena omayo abuka indlela imshaya ngayo umuntu wakhe nomnyama yabo ngoba ebuka nje yazi ubukani ubulima niyibona ukuthi how stupid can you be why ngoba niyabona ukuthi ibala lakini why ngamthathi nimbophe why ngamthathi uma kumele kushawe loya odayisayo why thina abantu abamnyama thina sizondana why thina sihlezi thina sifuna ukubulalana sodwa why thina njalo sihlezi sifuna ukubulalana sodwa sizondana ungahamba lemgaqweni uzobona abantu abamnyama banjani uzobabona banjani yabo makudlula umlungu ngeke ufice mfethu ngeThekwini sengilungu ngafika ngaze ngifice iphara lomlungu lishaya angaze ngifice mfethu angazi Green nje abayazi induku hayi kuyazi wabalazi bawazi amalungelo abo uzoboshwa habe noma ngene police station into yakhe iyashesha tshela uzoboshwa bakutshela abawashayi ngeke ubone futhi iphara lomlungu shawa kodwa uzohlezi ubona umuntu omnyama eshaya umuntu omnyama why futhi lento lokufavor amashangana i-wrong leyo nto i-wrong leyo nto ukuthi leli shangana leli i-wrong mangathuni kwamandla i-wrong leyo nto uyini ongayenza ukushintsha isizwe fethu this into engabatshela yona mina fethu ngendlela mina engikholelwa ngayo mina ngibona ngami ngikholelwa abantu abadala yabo njele ngibona ngami mina ngibona ngathi lapha lento yonakala lapha kushaya ngibona ngathi fanele khambi kuyoxoliswa lapha kushaya yabo ngoba mfethu indlela aba-acta ngayo labantu fethu it's like the like ayilahlekanga kuyi-culture yethu ayiqali lapha inkinga abayifuni i-culture yabo labantu abazonda iy'nywele zabo abayifuni iy'nywele zabo i-religion yabo abayifuni bafuna i-religion yabanye abantu bafica behleli babantu abamnyama bebo-4 bekhuluma i-English bonke language yabo bayithanda uma umbuza why bazothi hayi no siyayithanda but it's just that you know siyayijwayeza i-English like ukwambuleleka kanje uqale nini noba uthi izinto eziningi uyifunda ususemgaqweni ukubona izinto ngenye indlela emhlabeni uyayifundisa wena yabo kufunda kuphela emhlabeni uyayifundisa wena mina most of the things ngiyifundise mina by ukukhula yabona leyo nto njengoba ngikhula ngiba mdala I'm learning most of the stuff I'm learning yabona leyo nto leyo
So this is how ngafunda ezinye izinto ezinye ngiyifundise mina myself ngiyifundisile yabo so nabo it's the same thing usho ukuthi mangathiwa zibuyele emasisweni lesizwe singalunga noma seku late lento lena ilula mfethu ayikho nzima futhi nayo njengekuyeke ilula uyazini tokuqala nje mfethu emhlabeni mina ngihleze ngibatshela mina ngilutho ngaphandle kwenhlonipho ekhaya yonke engifundiswe yona hlonipho yeah mina ngireacta ngendlela wena oreacta ngayo mina mawuzoza kumina ungithathise kwesilimo acta njengesilimo mawungithathe umuntu ongenangqondo ngizo-acta njengomuntu ongenangqondo mawungithathe kohlanya ngizo-acta njengohlanya kodwa mawungithathe komuntu osile onengqondo ngizo-actisa komuntu osile onengqondo uyabona leyo nto leyo mawungithathe kwephara ngizo-acta njengephara kodwa mawubona ukuthi ngumuntu ngiyaphila nginomphefumulo ngiya-understanda futhi ngiyakwazi uku-understanda ngizo-actisa komuntu understanda ngizo-understand yes mawungirespecta nami ngizo-respecta injalo leyo nto leyo yabo so ilula kanjalo emhlabeni umuntu it's by the way approach ngayo mina kade ngafika lethena ngingakaze ngishaye iforama la mina angingakaze ngishaye iforama la yabo uyazi ngobani ngoba mangikubona ukuthi umuntu mangibona ukuthi angamselani nendlela eyiyona ngishifuta ngisuke eduze kwakho ngikuzibe futhi ngikwazi ukukuziba ngikuzibe kuba ngazi ukuthi angikuzwa ungiphendula ungikhulumise ngikuzibe nje uzongibamba ungiyenza ngikuzibe kungathi angikuboni yabo okwazi lapho ngisuke ngikurejectise sengibonile ukuthi awu ayikho into engifuna ukuyazi sho wena special lento ekuthiwa inhlamba ayikho into engizonda njengenhlamba angiyithuki mina inhlamba mina okwazi mangibona ngithuka inhlamba okwazi ukuthi lo muntu asho udiniwe ngempela ngiyayizonda ngenhliziyo yami yonke so wena ufisa ukusizakala ngani mina ufisa uprofessor kusiza ngani mina indlela engifuna ukusizakala ngayo professor sesigoqo wahleka kancane hey but umuntu ozophunyelwa izimali into ongamsiza ngayo umuntu ozoba imiliyoni phela uJanuary manje iJanuary boss professor ufuna ungisiza ngento eyodwa engifuna ungisize ngayo mina professor ufuna professor ukuthi ngibele nomuzi wami ngingenawo mina ngikusiza kashali ngingenawo mina professor yabo ufuna ukuba nomuzi wami ubheme phakathi ngiyeke ubheme umfangisiza ngalokho kanti ukhona usombonile nanso akusiza ngayo professor ngisiza ngeke ngingekise Fethu ngitshela professor bonke abantu futhi engangiplana nabo ukuthi siyekeni wonke bonke bayaphumelela mina ngisale and yonke ayingiphathi kahle zonke izinto zenza ngesikhathi sazo uyakholelwa kuleyo nto leyo uyakholelwa futhi kodwa yonke mina ngiphathi kahle ukuthi even Andile la ekhona manje uyekile ungathomini I think labo bantu kumele bebe support system yakho Andile manje ukuthi uyabona la ngifoneleni majidi phone number yami lapho professor nengifonele sizama ukuthi size nangumjidi yabo baningi futhi abafethu okhetho bayekile futhi mina ngihleli lana futhi ngiyabhema yabo kumele bengifonele bonke labo okhetho kumele bethathe inamba yami bengifonele bakulekelele ngicathu bona abantu abazoba support system yakho and kuzoba lula uma beseduze manje yabona it's like manje mina futhi bangijikela it's like manje mina futhi angazi wonke umuntu futhi mina futhi angazi noma ngoba nami phela futhi ngiyezwa nami futhi nginamadlela yabo yabo ngiya-understanda nami futhi ngiyazi ukuthi ngoba ngiyihlonga ndlela yabo ngidinga nami usizo hayi ngoba nakho mhlawumbe ngiyazenzisa yabo so manje nami futhi ngiphatha kabuhlungu lonto ukuthi wonke umuntu futhi engifika necebo lokuthi futhi asambe ngisendaweni ukuthi oyeke ungayeni ufika yeke mina ngisana no qina manje nto ungabusakhala mawusufika ezandleni zami usufika ezandleni yonke into engicasulayo futhi yabo futhi as much as futhi noma ngithandaza futhi and manje futhi ungazi noma mina hlamba ngiyimise noma yini same thing nokufunda nokubhala okwenzeka kanje wangazi manje mina ngazi noma ufuna yini ukufunda ukubhala uyakholelwa ekuthenini izinto zenzeka ngesikhathi sazo ecasula nje leyo nto futhi tshele mina Simiso uyakholelwa ekuthenini izinto zenzeka ngesikhathi sazo ngiyazi izinto zenzeka ngesikhathi sazo kodwa yabona mfethu into mani plan
lo suke eplanile nawo suke emisele why yena engaphumeleli no uNkulunkulu unendlela enza ngayo izinto angithi uthe manje it's like uzizwa ngathi usele wedwa manje ngoba ngitshela mfethu mnandi ukuzwa into ethi in isolation uma usiba kwi-isolation lapho khona uzizwa usele wedwa ehlathini uyazi ukuthi leso sikhathi leso isona sikhathi kahle kahle usuke ukuyipoint lapho khona uphuma udakeni uyongena endaweni eright uphakathi nendawo it's either uyabuyela odakeni noma uyaphuma angazi separation point ila ukuhlukana khona wena uma uphakathi kule usufike kuleyo ndawo leyo kuleyo phrase leyo usala wedwa ilapho khona engekho umuntu osezothi imini ngamiyekisa izidakamizwa ilapho khona sekuvela khona ke amandla kaNkuluNkulu ngoba ithwe by nami ngizokulahla njengoprofessor ngithi ngisiza amaphara uyayizwa le nto le kodwa usizakale ngaphandle kwami ukuze ezongabibikho umuntu ozothi ngoba umbono usimise nje imini uNkulunkulu usebenza lapho sekuhlehla wonke umuntu eduze wakho khona ngibizwa nge-isolation lapho khona usuke uzizwa uwedwa khona and ithwe by usathana kubamba khona usathana uyabambana kwi-isolation kukabili mawungayibulalanga ungaphathwanga i-stroke mhlawumbe ucabanga kuze kweqe kahle kahle wena uyipoint lapho khona kukabili it's either ungena ehlathini more noma uphumela ngale kulelo point usuke ngekho umuntu ozoma nawe akekho umuntu oma nawe lapho mina ngibhala incwadi njengamanje isolation ngoba wonke umuntu uyabhekana naleso sikhathi uma usuzophumelela usuke phakathi kokuphumelela nokubuyela odakeni uma wedwa ke lapho ila ujikelwa khona ngisho baba wakho bekade kuthathe kusema rehab obekade kusize ukukhokhela ezikoleni ilapho khona engasekho umuntu ozothi mina engamsiza because imvelo ngalokho ngithi uNkulunkulu imvelo mayifuna ukuyikhombisa amandla kumuntu ifuna ukucacisela noma ubani ukuthi akekho umuntu osize lo muntu usizwe amandla kaNkulunkulu so mina angeke ngayishaya isifuba ngokuthi wena ngikhiphile idakamizweni understand le nto le imvelo iyenza ngamabomu le nto le uxathwa uprofessor wasengijikela kade ngihamba naye no khona amandla kusuke kuyiwona sezokuthatha manje akubeka endaweni right kusuke kuwena ukuthi lesi sikhathi okusona njengamanje usisebenzisa ngokuchule noma usisebenzisa ngendlela wrong mina anginawo amandla ukuthi ngikiyekise idakamizwa like nje njengamanje uDisember bayahamba abantu singathi bethathiwe futhi abokugcina okumele beye ema rehab akusekho mina abantu engathi ngingamuso rehab njengamanje kodwa imvelo inendlela yayo nezokusiza ngayo and if usukufila wena ngaphakathi ukuthi kungenzeka ngicabanga ukuthi mhlawumbe sekuyisikhathi sakho lokho so kuwena kodwa mawuzokhala mina kunabantu abaningi abaphumelele eduze kwami like ngisho abantu engangifunda nabo abanye baganiwe banemezi banayo yonke into kodwa mina ngoba ngiyakholelwa entweni yesikhathi that is why namhlanje ungifica ngishilele noSimiso kashe ngishilile nawe ngiyazi ukuthi izinto izozenzekela ngesikhathi sazo izinto inesikhathi sazo sokwenzeka and akekho umuntu ongimpetha wesikhathi ukuthi hayi manje sekuyisikhathi sawo lento yiko ukuthi nami ngithi professor ngiyafisa ukuthi isikhathi lesifike ubaba wami esaphila because umama zangasabona yazi noma uyithandazela ukuthi isikhathi sifike uready ubaba ngifisa ukumenzela izinto eziningi wami yabo nonakho kodwa ngifisa nje ukumenzela yabo ngifisa nje ukumenzela ubaba mfethu ngoba yena naye menzele yonke into abe umuntu ojabulile ngaso sonke isikhathi yabo yena ngisenayo akekho umuntu nomama mfethu lo mama umamncane wami naye izobe khona yabo uyena nje umuntu engimthandayo because ustep siswami umncane uLondi kuthatha indoda ayiye ku matric khamba uhlala nawo leko goal naye lo ngenzela into engayiqondi bathini bazoblame mina bathi because nami ngimshiyile angani ikhuliswe yimina mayisisa leyo dodo izokwenza njani bafanele bayigade ingane bathi basengasiyona ingane besekhulile ayikho leyo nto mfethu ukhule kanjani ngeke umuntu mfethu njalo uyamchecka mfethu anginawo na ingane njalo uyayicheck ukuthi kusayile uyamuntu tshela mina ngoba baba mangamfonela manje ungabona iTikTok esikhuluma nobaba
uzitheza ngifonela angicheck ukuthi ngempela nothing wrong yabo sawuyena iSimiso la asimdonse na ifoni ngamdonsa asidonse simdonse sesivala ungamdonsa 079 ungayibizi number hawu hey ungabizi number ezweni elibika nje bomfonela bethi uSimiso bafuna imali ayibuye yathi plus manje ifoni yakho shaya lapho awu ifoni esimanje le qala phansi lapho khodla indaba yo plus lo usikhohliwa yebo Antwami hello sawubona Antu njani ngiyaphila njani ya mina uSimiso bambaki hayi anti ngikhuluma Simiso unjani baba bathi ngifonele back lapho hayi kuleka ya uright kodwa hey wena umcasulile manje masuvela kwelokhungaleni wenza lento ezokhuluma uyenzela ndenda zikhuluma ngindaba hayibona ngifuna usizo nje baba angizwanga ngifuna usizo nje na ufuna usizo ngifuna usizo professor uzongisiza hayi usizo wrong lo ngapha ngoba nje ngisingazi because nesinga abalapha abasakwazi bakwenza yonke izinto zezindlela iqhubeke ngoba wena mawuvela kwi-social media wenza lento yenzayo uyakukhatha phela manje futhi ngifuna ukuza kuwena ufuna ukuza kumina ngifuna ukuza yazi bengidibiza kuwena namhlanje sengizwa nje ukuthi lapho ufonile ngingakufonela ngikwazi ukukhuluma nawe kahle mina hayi khuluma baba engakhulumi naba umuntu ebheke eceleni usukuya kuma-social media network uwenza lento yenzayo ibukela ukuthi into ethu esiyenzayo ingasakwazi kwenzeka okay shuthi usizo ngalifuni no usizo nginikwa mina ngisebuze kumina wena sengilindele ukuthi ubuze kumina bese ngikhona gibela uze kumina ngizokunika imali ngolwesihlanu gibela uze kumina okay ke mina bengithi kodwa mina ngihamba ngifuna usizo ngoba vele le premium isiqedile sesilinda imali ngeke phela uSimiso wena lapha ubuso bakho ubona i-ID yakhe iyasebenza lapha babuka yonke into eyikhulumayo lo yenzayo egcine bazongabaza nokuthi bengaza nokuthi imoto yakushenza noma wawa usuka phezulu lapha ey'thezini wawushakaze abantu awungashayiswa imoto nje inofakazi nje leyo nto lento yenzayo lalela muntu engitshela yona ngolwesine ngifonele ngikunikeza iphini ukuze ugibele ukuze kumina hayi ngolwesine mana ngolwesihlanu ugibele uze kumina ngibona ithi uzongithethisa hayi angifanele ekuseni khona ngizokufanele imali ngifanele ukuthi ulo-200 rand ugibele uze la kumina okay wenze sure ukuthi uyafona ngolwesihlanu ekuseni ngizofona ngolwesihlanu ekuseni ngigibele ngize lapho kwena wazi emva kwakho isimisi ufuna ukhamba but mawubuya uzohlala nami ngizohlala nawe no professor yenzake sure mthetho professor ngizithatha kanjani yamuzi umtshelile ukuthi useyazi no Mp TV1 into enamandla kakhulu kanjani ivela kanjani professor ngitshela ivela kanjani cha professor cha ukuthi kodwa ngeke irunile into esho ayika ngibona ukuthi izorunisha claim kanjani ngeke iziyenze lutho iclaim ngeke iziyenze lutho yena nje unovalo ukuthi sekuseduze ukuthi uvalo voice yabo bakho izokala ngathi ngiyayazi amazi umuntu phezulu nje na ngempela umuntu phezulu amazi mfethu ngiyakuzwa mfethu yini ifoni iqale ku aunt phela number ka aunt nje angizitshela ngathi ngifuna ufonela u-aunt why etholakala efonini ka aunt wakho babakho mina ngifonela u-aunt ngifonele mina baba inamba baba yini inamba sathi mina ngifonela u-aunt uhleze nolokho enobaba wakho aunt wami phela nje angithi vele u-aunt bese ngathi ngimfonelile sathi sifoni wangitshela ukuthi wala wish mina sengivela kanje ngathi kutshelile
Izile kujela ngithi ukuthi baba bese ubuthi awufuni into baba khayibona. Ngathi mina angifuni baba ayibona. No, yazi nginento abantu abangayi-understand abazali ngarayiren. Lento is to raise awareness ebantweni. Uma unengane yodwa egaxele ifika izokhuluma kanje yelapha izingane eziningi zakho. Cause ungayigcina manje lento edakamizwa igcina ngathi umkhokha. Igcina ibamba wonke umuntu ekhaya egcekeni. Uthothi nomfowenu naye ukhona edakamizweni, udadewenu naye ukhona. Kodwa wena uma uvela uzokhuluma kanje akumele bayibuke ngendlela wrong, kumele bayibuke positive. Because at the end of the day uma umzala oyena umzali kaSimiso kuphela, umzali wazo zonke izingane esemphakathini. And uma kunengane yodwa emphakathini eseyidakamizweni ukufa komphakathi lokho. Ngoba idakamizwa ayihlukumezi kuphela umuntu onengane eseyidakamizweni. Kepha nonengane engekho eyidakamizweni. Wami ngitshela into leprofessor ngayazi. Yeah. Mina I would risk even now they claim for ukuthi usizakala. Ukuyiyeka mni unga hey angazi ngariska noma yini. Ngendlela ekubaleke ngayo ukuthi le ungayi-risk iclaim. Iclaim ibalekile ngenze ukuthi iyona nto ezokukhipha khona la. If somehow interfere uzongisiza. Ngizokusiza mina ntwana. Ngizokusiza. Into engifuna ukuyenza ubaphi laba sesiqedile vele vese. No, yazini labo kumele le video ngiyikhathi straight. Yeah, ikhathi vele. Kodwa ayikho into wrong. Ayikho into wrong kule video leyo. Ubaba kusethusa ukuthi uyabona sekuseduza. Azokucala ukuthi before sekuyovaleka imali ngendaba yama drugs manje njengoba sengikhuluma kanje ngenzeka mhlawumbe ubaba wakhe akazi ukuthi uphethe ezinye zezinjake manje. Uphethe uprof. Ngeke into yami phethe yami. Ngeke bakwazi bethu ukungikholozela nemali yami phethe. Professor ukhona phethu. Banganginikeza imali yami. Banganginikeza imali yami professor imoto yangishayisa emgaqweni kunofakazi. Professor mina ngine video eyabonana unyalamba ngeveza lo nyawo professor ku-TV. Mhlambe ishinana umuntu ophezulu lapha ngaveda nasho ukuthi ngeke ngani fanele ikhokheleke imali yayo. Kumele ngikhokhele professor ukuze ngikwazi ukushintsha impilo yami. Kumele ngikwazi ukushintsha impilo professor. Le mali iyona ezongisa ama rehab. Iyona ezoshintsha impilo yami. Uma bedina ukunginika yona ngoba ejo RF akafuni ukukhokha nje. Ngibe ngalima la kabuhlungu kanje. No izophuma le mali. Hayibo mfethu ngeke ngakhokhe into. Izophuma. Unyawo iluphi lo olukhulu? Idolo onigalana mfethu. Lifulile insimbi cabanga. Namanje lelo ngoba liphuma amanzi nje. Lilimele mfethu. Hayi insimbi hayi ngeke mfethu ngeke kwamele bakugaye le mali ngeke. Mfethu unyawo lami livi namanje angihlukumele. Manje wayilulukhulu. Angithi nje mfethu le insimbi lena mfethu. Yazi ngabe ngithi asiliveze lama inkinga bazovele beyi-restrict le video le. Hayi fani. Ngoba manje ngeke alibukeke ngeke. Alibukeke. Manje ukhalelana ubaba wakho. Ukhalelana? Useyibhekile. Uthe ufuna nentombi, uthe ufuna nomfazi. Thina sothatha umfazi sihambe sohlala eDubai simsho ubaba wakho. Wayiphethe kanje. Hayi. Uyazi phela ukuthi imadlana, imali yangempela. Man, ithini leyo umfazi? Mina yona into engithenga kusiza ngayo. Yemfazi. Ukuyeka izidakamizwa. Futhi angathola intombi mina. Akekho umuntu eSimiso. Bangathola nje intombi. eSimiso. Bangathola intombi mina bangathola intombi engabhemi ngayeka. Hey, ngeke mina ngihlale ngeke mina isinene mina ngeke mina isinene mina ngidla ngeke ngiyafuna ukuthi kuphela ngisheli mina ngiyashela mina ngisheli ngeke ngibone ngamancinga ngikwazi kodwa mina ngathi ngeke professor ngalapho fana uSimiso lalela uSimiso lalela mina fana ngeke fana professor uyazi umfazi wangempela ilona oyoshelwa yiwena akwehlisa amagquma akwehlisa izindaba lo izela yena uyingozi ingani bakhona bakufunana khona la ku-Mp TV1 ayi futhi ngoba sethi uzophunyelwa izimali yazi ungamthola special kwakusasa ungalala endlini yomuntu kwakusasa bala bangifunana Mp TV1 fanele impatshela lapha ekhaya igceke likhulu umuzi mkhulu cabanga bengakezona ukuthi uzophunyelwa izimali how much more sebazi ukuthi beze embusweni awu mfethu batsho thina nomuzi bathi sina nomuntu ufuna nje umuntu ozongithanda nje ufuna umuntu bagqoke izibuko ngifuna ukuthi ngidlale ngigqoke lalela bazinisize umuntu esifazane ngiphatha kahle kanjani lalela Simiso kudinga sithola umuntu osifazane onesimilo ozokwazi ukushintsha impilo yakho ungathola umuntu awumadoda
umuhle kuyasazi yachameka ngitshela ngibulela ngendlela sengikhupha nje lamazinyo mayifuna no uzoyifaka lena ukhiphela xega ufaka amanye hawu ngizofaka amanye Simizo mina ngifuna mase uthenga imoto mina ukubamba iFront seat mina ngibamba iFront seat intwana angizoyithenga futhi imoto ngizoyithenga imoto ngithenga imoto right yeah umuzi nawo ungangishiya nomuzi kanti udingani udinga umfazi nje uyena kuphela maye bayayitshela abayitsheli abazitsheli abanalo idlozi labo bafazi into lezophunyelwa izimali into lezophunyelwa manje uthini wena ukuthini ukuphawula kwakho ngalaba abantu abayitshelayo ngawo wena okubeni wazi ukuthi hey mina ngikwazi ukuncenga mina ngeke umuntu uzothini kodwa phela indoda yenzi njalo ngokwempilo yangempela umfazi uyancenga hayi uyancenga umfazi nami ngendlela engisuke ngiyibuka phela ngibona ukuthi into engiyifunayo kude nami lalela yazi indoda ezazi ukuthi iyafunwa umfazi ozazi ukuthi uyafunwa akawakho umuzi yabona mawusunomfazi kumele kuphela ukuthi wena uyihit wena uyafunwa wena uzazi ukuthi ubhekene nalomuntu lo yeah understand le nto le yeah and indoda engenamfazi isosha elingenamkhuzi lifela langaziwa khona yeah kubalulekile ukuthi mawuyindoda ugana mina ngizogana mina ngiyena usikhotheni mina nginsizwa ngizogana mina ngizowushaya ewezulu futhi mina ngizogana mina so mawuyindoda mele ugana yeah yayibona into leyo into right leyo but umuke wagana umuntu wesifazane or wrong uyofana nomuntu oseyidakamizweni ngeke uzuyibone enqubekela phambili empilo yakho yayibona into leyo engathi ngathi mawufuna umfazi ngempela ingqondo ungayisebenzisa kakhulu ungayi ngobuhle khona abantu abaya ngezinqa khona abantu abaya nefika emshadweni ayisebenzi leyo nto leyo kusuke sekusebenza ingqondo ukuthi umuntu mangathiwa kusasa nyaba nenkinga uzokwazi nokuma nami yayibona into leyo wena yabona ukufuna umfazi uphethe imali hey kunzima yeah ngoba maningi amathuba ukuthi uthole igebengu kodwa umfazi yes kodwa umfazi mayezokufica ungeyilutha khande nawe kulula ukubona lo muntu uthi noma ngawa kusasa uzoma nami yeah so wena usebhadeni ayiwisho ubaba wakho ame nawe ngoba ubaba wakho ngathi uyindoda yangempela ngimuzwa ngisho ekhuluma indoda ikhuluma kanje indoda ikhuluma nje ubaba wakho indoda lento ayikhuluma lana ubaba kuwe ngisho usemgaqweni uyakutshela ukuthi ngolesine ngikufuna la ekhaya uyayizwa leyo nto leyo akubuze uyakutshela ubudoda lo akuyona mina ngizalo lo ukuthi ngikufunda ekhaya noma ngenza baba mina uyazi ukuthi indlela ngikhulise ngayo ungakhile yabo so uyazi ukuthi lento engiyakhile lapha yabo baba ungitshela lokho mina simiso ingane nengane yami ngiyakhile so ngiyazazi ukuthi ngakhile lapha as much as noma ngathi umuntu ufuka uyaphulutha kangakanani ngiyazi ukuthi mangisusa le pollution yini ezovela yabo so manje yena usukazi ukuthi noma ngathiwa kwenzakalani ngimnendawo nje ngimfonela manje ungathi uthi manje uyangibuka udini uyapha professor wani lo yeye umtshethe baba uphethe ezinye zezinja baba uyazi kodwa uyazi into uyazi ukuthi angisoze ngenza into ongayicabanga ngoba ngamthethi yonke into uyangifundisa yonke into yenza qala uyicabange yabona like Mp TV base into ebengifuna uyazi yebo i-TV yami lo usuyibize ngamagama u5 lokho ufikile this is Mp TV1 man Mp TV1 like Mp TV1 ufuna ukusizakala ngale claim no i-claim is done into wena ayingeke beze bekurobhe mabe ngakurobhe ngabahupha kabuhlungu kabi yonke mina ayikho into engizoyenza i-claim ngesiphazamise ayikho futhi into engizoyenza ngayi-claim mina into mina bafuna into engidila ngayo mina because abantu bathatha ama-advantage ukuthi ngabe umuntu ophansi yabo ukuthi impilo yakhe ingaphazamiseki yabona abameli bayazi ukuthi umuntu ophansi kodwa be-acting ngazo sabazi no sizobahupha mfowethu abantu bathatha ama-advantage bebona umuntu ophansi so udingani i-backup yabantu udinga isponsor sabantu somuntu ozoba semva kwakho yabo even though noma babekhona yabona banalokho ukuthi
it's like ungaba ne-crowd yabantu abezoba nawe yabo imelane nawe ukuthi hey ungadlalwa ngumuntu yabo ngoba le-Africa uyazi kunjani. I think nanabo yazini bazosaba ukudlala ngawe ngoba wena kusamele ubuye la kwi-Mp TV1 mawusu right usolungile. I think bazosaba ukuthi reputation yakho batshela ukuthi bangikhokhela nabo sengisho nabantu leyo nto izobooster bona ngoba phela mina ama-millions abuka lento le. So ubona ukuthi bafuna ukubukwa ngendlela right noma bafuna ukubukwa ngendlela ngoba ngikutshela igama labo hayi noma ungangalibiza igama labo singabaniki marketing yamahala singabagibeza umkhumbi mahala ngoba ngikutshela nje even amaphoyisa lapha emtatweni ayangazi ayazi nabo ayatshela ngale claim athi makukhona into ethi nje baningi abantu ngeke ngibuke nje i-backup enginayo mina la eThekwini mina ngine backup like yabona leyo ngiye ngibabuke nje eThekwini mina ngeke uzongishaya eThekwini ngikubuke nje ngoba manje azini abantu abaningi la bangazi kanjani ngenhliziyo akhana leli phara ngenhliziyo yazini mina engayifuni ngesimese angifuni abantu bami ngoba amaphara abantu bami angifuni abantu bami babe comfortable emgaqweni ngoba lokho kuzokwenza ukuthi bangaphumi ngifuna emgaqweni usabe mawucabanga khona angisifuni isikhathi lapho uzothi uhleli khona endlini bese kuthi kwakungcono emgaqweni yayizwa lento leyo ngifuna uthi mawuphuma emgaqweni endlini ubone umehluko omkhulu ngendlela esimanga ungathi usendlini kodwa uzizwe ukhumbula ehlathini yayibona lento leyo ifoni usune backup engaka emgaqweni bakhona uprofessor khona amaphoyisa unanabangani uyayibona lento leyo it's like manje sekuyikini lento mina engathanda ukuthi yenzeke ukuze abantu bephume ehlathini beyophila impilo yangempela lithini lakho lokugoqa abafusa sihamba nje sesivala siyavala manje ngathini manje kubani engathi papa yini siyobonana usuphethe hayi sengiyobonana siphethe ibukubuka nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba awulalela umuntu omemeza ngathi yakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile awulina bakaMbhudu ubomvu nina bakasheshiliza ngedidiko lemaholo lemhlabeni embedule nina besiqwaga bathi siyadla sindlondlobele sibeke isihlanga emadolweni mina igama lami nguprofessor ngengwakamkhize ngidaba kaphansi kaNongoma esigodini sakabheka umthetho mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngale episode le siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bejoin i-membership cha sengincenga papa yini ngincenga impela awumadoda kumnandi nje ukuhlala nomuntu osazoba nemali